Hello guys, welcome back to another Tusim. Nahogi thopi na zal ahilova hile. Ipan la na zal win 100k subscriber hling tawin. Na chung jewa ke pathokin saize. Duni hin Tusim khat na ngai ke tawitin hichi envelope chu kiti na saizuite. Apa chai chen ngai din kain ti mo ve. Tusim na ngai tawite. Hichi envelope chu Pakaya ko na hin, lung sa ina na ilaw helin mang chan. Sumbek sunga dangka pekat, chon chi che, kizil kon bet, bau sa in, ay pi na zong latum lam aval tan. Hichu kaman chay le, aban iti ahung kitot kit ding ham hete hitapon, kinep na zong lam piyom pe se pon hi. Iti itale office ako nin phone na hungin boy na tuition fee ding le nakiman cha na ding kahin thot ahung kiti dem tia ka nga jing lai jin office lang ako na ki ko na le ki min pha na sun jong tuition fee pe lo ja gi sal na hi jingin aban kom le assignment to ding ki pi ho to mol so na dinga computer ako na to ding ho man cha le ding thei lo ja ka vai ge ja ki gi san na ngen a hi jing zotan college ka kaina mun hi alang pi in lakhat sunga Saturday masapen ni khwa hi pasal ho bazar kai ni kho po do ni kho a hi jin hi chi ni kho hin loi le pa ya tamzo shopping a chi jevin apoi mo ho chona ki hui lana adu ngai ne khom na mang ji ne mi tamzo pot do ding hi je chun ke ya dia zong ka gol pha pen ei he them pen ka classmate pa John Manlun Burma ko na chun a laptop chu ahung ki le ka kana man dingin ka saijin awang phat ta in lungsa I na lo herin ka ngai cha na wa ai na pizing in hi Nilhang kay lam ni dan lidon hin nisa asale azengin light ahung thikit to nisa sat zong akibelap abang zengin nisa sat a all dom kha le tin kavon ka ki godin kisil ha nge din kisil din ka ki gongin bedroom lang ka zon tan hinla savon chu kisil na kham ta aba zonga hitapon von ka nei sun jong chu sarf ai lawle savan zawlwa tui ki wa ka sop ding ina tan hichun bathroom sunga ka vele le na hile loile pa hon adala savan neu cha ho chu ka muin hichu ho chu ka me khom ina hile kisil na kham von sop la na thei kham a hin ka ki pa le zeng ne hi von sil le chen neu khat ka nei ho jong chu a sop phat ki khial ngen ne hi tan hedi chun nila alang en ne kon nidan nga velin kaloi pa zon manlun jong ahung tan ka ki phatlam na thu sei pumin laptop ka gapeta na hi hichun golpa idia na ki phatlam jiam iboi na chanwa iki tho khom di wahi ven nang din assignment paper le sawan phabep jong ka hin cho pe atin ka teyo na laptop nei mansa nei za sa bon ki patlam khop sena I bola hi chipi hi ne hin bol jing hi tam katin kanom da pon a hi poi gol pa pathin na to hi training chaya bible ki chaya thu sei la sa jing se hi pon ka zo kham khama kan ki thopi hi pathin nai to khom na hi zoi na ki patlam loading a hi tin ai lamonin ke ya dia a hin cho a poi mo pha web chu ai pe thau thavin hi ai hi zong le tin ki pa ta in ka ki lain ki pa thu sei pumin ka hin da la tan ni dan segi vela hi to lanin lekha simpa hi tan ka bonun alen aneo study hall sunga ka umso ke tawin chom khat zo hin office akon warden pan ai hin kovin phone ahunge ai hin tin phone la ki choi zo lo lai in ko ten office phone akona ai hin ho pi ding chu ki nga ala le je nga hin among monga college a chu
student hon phone ane ki choi theilo ki phallo ane hin kalung sunga ki pa na dim set pumin phone na lam cho ka dal phaijin tu chung wang ka boi na ho su lama ding hita hela ka pa a hidem ole ka unu a hidem ai hin phone hi ka poi mo chu ipi pi ba hitam ka ban sei la jing de a hitin kalung sunga chan ka chang se in ka ki gelin ka so la ala jing ta ne hi chun hello tin phone chu hai the thun ka ga ho tan ka unu a hi khet pa chun ki pa ten heo na dam dam mo hinam veti mo thali wal chi ding hita khat be cha jong nei hin ko lo chula iki ho masat a chu jingle ka hin call kit ding na ti hiza ka office mai wa khu nan funding kananga ni lum ke hi chula a hi wa nga phone hung zo si chu ke ya ding zaw khalo thlathum masangai ka honia dangka za khat jong chu na ka po se do di hita khu mangla ki mangam lo tin ki pa ta in kanuizin thu hoi thu pa kin em na khat be muding ta zan bumin thanom ta in ka ki haulim thanin chuti jan ka haulim chun ai ki don bu ti pon heo pinati hei ai lo le aboyum ham I bola na tip chan ham tin ka chuti eo chei chui jing ta hi chun ka unun jong thu a ha sei pon boy na asat le hi tam ai hin tin phone hung hi ka buina sut lap ding kinep na thu hung ki sei ding hi tam kan ti hin la pathin ko na ko nung chon dia ko na zo an hi zo tan boy na boy ding jong ka henai na asat ding jong ka henai hin la tu la in lang thu a boy jing to dei bangin na ki tong thei pon hepa jong daman lovin ka hiti zan jingin hapta se le hospital ka zon jing hlone kaya kun hin lampi ima thei hi be jing hepa bui pi nan ko ong thol thei hi be jing na ki nep na le na ki tep na zong kamol so zo boy ipi ti ding he tam tu kum na ki chol phot ding he tam ai tin iman ka don bu chom nai pon a holim chu ka chu ting ai jing na lai jin he boy in sunga aneu pen jong ne hin now sen na sen na toya pat nu mel mulo na hi to in sung mi zo se he nu mela na ki mua he pa jong alha alalle amin pha jing ne hin ka sei ding he paten hin ngai jin ka su la asam na wang hi pon din hununga kisi na lodin hin gel hoi sel 18 nang hin thot dia ka khol hole mahazon nu ko masum niaw khat ka bat la in hepa hi lakit November tarik som masanga operation ngai ding a hi nehet sama banga operation kiti hi thi le hin ki kal hi za ipi ti tiu ki sai thei lo a hi heno tia coding la in hei ta povin inei suno hepa operation masanga hi ai ho ucha si be hi ki kim te lew hen kiti a hi a hin tin kisil na ding sawan jong ki cho zo lo pan hoya de ket ka kila a ka pa dam lo ka vet ding ham ka gel jong le kalunga mangjal jengin ipi hi le hung ki gel ta ding e tin fan ka that tan minute som ni lang fan aka ki ho zo lanin kalung gel no moje chun le kha sim ji jong ka hepon warden pa ko ma phal na kalam devotion ka ka kila zo na din ka taw ta kakama ko na ima ka ha sei lo wang chun sungila buina nei ka hi chu ai het thim pi le zengin ka thum na bangin ai hin thla ong tan ka kinep na zo si jong song chonga tui ki sung thla bang tan ke ya dia kinep na kiti jong chu lui pi gala pa nam tui pa bang pep chu ne hitan hi chun mun thip la loi ho to group prayer cell ka nei na jiu muna chun ka chain ipi le kitaw phot phon hen din ka ki gelin kalung kham to kalung nu mo wal je chun kadang agobenin taw ji jong ka het chom di pon he chun dil sun kamai jong da do nom lo hel khomin lung thim ke de pumin kap jong ka kap do thei pon kalung sunga kinu hut hut pumin ka ki phin ta nei pakai
ka na mun le nei sol na mun hi ka dei than ji le thanup na ji mai maya che kan hi pon gen theina tampi zong le keima ka nai pakai nei sol india ka kitip na don budinga kalsonga ana che kan hi aina ko do a zong pakai ha chung nung nang ma ne hi zoi tu hin ka kitip na panga chon lovin kinung le taleng na lung hlei ding hina thimpu khanin aina lhan do a na mi te maya kitip na neya kalsong ka hi tunin ki le taleng do ma bol jing satan hi ki pa awal ding ai hin sol pa ai hin ko pa jesu dia zong zum na a hi khadem na mi ten zong ipi agial ding ham hitabang din mon laiza aching bei kial ngoi panga lamwaya ka ki le ding hi ipi hile pakai nangin na cha adia aphazo a hoi zon henai tin katawin kalungim wal pha chun ase apha akilom le akilom lo zong hello khom hil chun ka golpa khoma ki phin bangin pathin koma ka ki phin ta room lang ka hin zonin bible ka simin ka imuta ne lungsung he so ta kom je chun nomin jong ka chol do thei de pon jingka khowa amasang mi ho ki thoma sangin ka thau do kinin taw na mun lam ka zon kita pakai Israel te pathin Egypt akona kanan gam hin lut pathin chun na cha kai ma jong nei ko na nung sunin gam thip lai za hin nei da lan na te ti ka ta san poi nei hin ko a hin nei don lo le na mi ten nang ma zo na nui sat ding a hi amonga ka padam lo ze le fi ka pe lal chin pot do ta zong leng ipi ka ki hial sa theya ipi ka ga bol thei ding a poi pakai ze chun na lengam na tong dia nei ko na hi na lunga hi le nei mol so sein ka kitip na mol so lawa in lam nei sol sangin ka thilong zo hi a hom kivin sol zatan tin tuisi akuna lengpi tui so sa te patin leivuya kuna mihim siam te pathin chun kapa dam mon zong na dam sa the hin gam thip laya ami Israel te na tong lova sa lenga a va thei pakai chun na cha bui nei bui pi kham sapon na te ti ka ta sane tin ka kil ham do in rom lam ka hin zon ta ne jing kho ahung va to lanin pathena ka kil han do ze zong hin tin mai lei selin le kha simna to le tham hwa thanom ten ka ga chaw ki tan jing ka hin class ading in ka ki gong do tan ka back to classroom sunga ka koizin breakfast ne dingin ka che pai pai ta nidan som vela hi to lonin angai na bangin class lam ka hin zon ki tawin hichu ka back sunga class non ho la do ding ka gole back sunga chun envelope khat ka tham khan mila ala ado ding chula nom ka sapon azole khatlani aki ngai khat kha ham letter hi aki koi hi li khadi ham katikini alang khana ka lung athe in keya a hi dem ma hi lole mia a hi dem chule ipi ham ti jo ka het nom le jengin envelope hon do kal ka nga ala le jeng ta ki khen khan chun gu thimin toilet a ka choijin ka ga hong do tai envelope chunga chun hitin na ki ji nei hi chi hi pathen thil pe hin lungsa i na nei lovin mangin ta ki ji ka muin ke jong thanom ta in kin no ta in ka hong do loizin second khat ka umbele hai khop loading bangchun kalung athe tun jengin kino ta in hi chi envelope chu ka bot e in a hile envelope sunga chun tangka sang le zanga an umine hi envelope sunga dangka sang le zanga le achunga le kha ki ji ka musun ki dang ka sale zengin ki pading ham ka ding ham ka hemo hel zengin vai ge ngei lo pathin a mi te mi lilon na wang agel do zinge tin nui sevin toilet sunga chun pathin thangwa apumin me seven ka hong do ta ne hi chi ni khwa chun toilet chu ke ya dingin how in lo pi ta abang zengin gu thima pathin to ka ki ho ma namun na hi zon abang kom le pan pi ngai te pan pi ding hin van ti lamang chapon
thil kidang thil lo pi mang chalovin pathinin ei ho zo ei nangan si jive hiti chun lunch jingka en kichai hin office langa konin kauna ahung kita tuition fees la thum lali langa kabat a hi ji chun min ei hin ko zong le kati amo za za jingin hi chun ki phatlam ta in office lam chu ka zon ta ne hi oza ho zo si zong ane ki kim selvin ka warden pau chu ahung to en sopi lunyo tula na hoi che che jinge ipi na ne ham ole exercise gym na ha bol gym tin ei hin dai jin ka nu yuvin hi chun academic dian pon sopi lunyo ka hin ko naw aji cho hi le oza ho ki phat sa dung zuijin nang hi tula akun college warden to ki thu khom ding hichi hoa kona se tuition fees le mes fees zo si ka dingin ka ki ho uve iti ni ge lam ai hintin ka gele kamang zonga bang jingin hi banga ha sapa fria kai theida offer ka mu chu kalunga dongin aka le fees ka pilal je a hi ai ki eng ho hi dam tin ka gelen sir in sung buina ka nei zin tuni chan ge pi dinga lom fees ho apha chan ka hin pe zo poi ti in ki phatlam ten ngai dam ka ga ki thum pain hi chun college director pan ai hin don bunin na buina le na ha sat na ki phatlam na thu ho sei dinga ka ko na hi bove ka hin pan hu na thei zu ding ham college sin zong na ki ngai chan ki thu khomote ki tia hi zoi hin tin ki pa na mi li val tet tut pum chun henge tin mai thei selin ka kin op do vin hi chini khwa kun chun bidiv kasim sung se sen fi ma cha ka pitapon ka china lampi hi ka zot hil a hit dem jesu nung zui dia ka kitip na hi ka bol hil hit dem tia ka lung hla jing lai jin aman ami te a hin mang cha a phat chan a hin pan hu ding mi a hin sole kapa jing zong tam do lo dia operation a bo kinep na ana chu pathen zalin operation ngai lovin lo le ai ho kunin adam do in course zong hoi te in ka chai jin kapa le in sumi te cheng to zong dam selin ka kimuto win in sung mai cha ka sim khom ta vin hi pathin hi chon se na kon ei hu do jing se o hi pon nitina ei pan pi zung hi pakai chin ana to dinga a ko ho chu asu theng jin thu ha na le ngai lu na simmun azil sa ji ne hi tuni thu simin ngai ho zo si chunga ki pa tho ken se ji na loi na ko la ngai dinga pha na sam zong le na na share the hi thu sim dang dang na ngai ke taw te taw na hi til a ki khel sa e taw sing thousand